benshi bagituye, ariko ikibazo kibazwa igikombe kizaba icyande, ko amakipe yose mbona yahagurukiye gushaka igikombe. Hano iwacu mu Rwanda dufite amarushanwa akinwamo n'amakipe meza y'abari mu Rwanda, intore zatoranyijwe ngo ziyobore amarushanwa, amakipe yose ndabona yahagurukiye gushaka igikombe. Ikipe izagira amanota menshi nizegukana igikombe, kubigeraho no gutsinda ikipe yose uzahura nayo. Ikipe ibaye iya mbere niyiserukira igihugu, kubibona no gutsinda amakipe yose muhanganye, ukatwemeza umanitse igikombe cy'amarushanwa, amakipe yose ndabona yahagurukiye gushaka igikombe. Hari ikipe itangira itsinda ikarangiza itsindwa, yayindi yatsindwaga nayo ikarangiza itsinda, tukaba dutegereje izegukana amanota menshi, amakipe yose ndabona yahagurukiye gushaka igikombe. Ikipe izagira amanota menshi nizegukana igikombe, kubigeraho no gutsinda ikipe yose uzahura nayo. Bafana mwese mushyigikira amakipe yanyu, kuko agahimbaza umunsi burya kava mu ngasire, akitanga ubwo atitangiriye ngo agere ku ntsinzi, kandi nibiya wenyine ahubwo ikaba iyanyu mwese. I Rwanda turi mu bantu bakina imikino myinshi, tukagira n'ubuyobozi bwiza buyishyigikira, ariko ikibazo kibazwa igikombe kizahabwa nde, ko rwose abari mu irushanwa bose bafite ingufu, none niba ndabiteguye kwegukana icyo gikombe. Ikipe izagira